Sad ću možda reći nešto nepopularno, ali kao što ste rekli da ne znam drugačije nego iskreno. Mislim da banke u regionu, posebno našem, nisu najbolje shvatile umjetnu inteligenciju i njenu primjenu u bankarstvu. Ja nisam isto vjerovao kad smo uzeli da testiramo default, dakle broj kredita koji odu u loše kredite, od onoga što radi čovjek kod nas i što radi softver, ja sam bio ubeđen da će biti veći default na onome što radi umjetna inteligencija, ali tako, ono još uvijek uči. Međutim, ne, veći default je ubedljiv u proteklih 10 godina bio na onome što radi čovjek. Dakle, sa 10 dana smo, ili sa 7 dana smo smanjili, evo danas na svega 12 minuta, bilo je 15 doskora kad smo ovo pripremali, znači to napreduje stalno. Dobar dan svima i dobrodošli u specijalno izdanje serijala AI Talks. Ovog puta snimamo na konferenciji Pogon, događaj koji spaja ljude, ideje i tehnologije sa posebnim fokusom na veštačku inteligenciju. Konferenciju organizuje ICT Hub u partnerstvu sa kompanijom A1 Srbija uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije. Naš sagovornik za danas je Srđan Kondić, izvršni direktor Addiko banke Srbija i predsjednik nadzornog odbora Udruženja banaka Srbije. Pre nego što je preuzeo rukovodstvo Addiko banke Srbija je u Banja Luci kreirao najprofitabilnije centre Addiko banke u BiH i time je započeo put digitalne AI transformacije još 2015. godine kada se o veštačkoj inteligenciji tek počelo govoriti. Srđan je i profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci sa doktoratom i MBA diplomom iz bankarstva. U ovom razgovoru danas govorimo o tome kako je Addiko među prvima u regionu započeo AI transformaciju, kako se danas koristi veštačka inteligencija u procesu odobravanja keš kredita i koje su lekcije naučene iz ove implementacije u realnom bankarskom okruženju. Srđane, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu, bolje vas našao. Mi kad smo se upoznali prvom prilikom, ja sam shvatio da ste vi veoma direktni i iskreni, pa sam htio da vas pitam s tim u vezi, interesuje me vaše mišljenje generalno o primjeni AI u svetu bankarstva u Srbiji i regionu i šta mislite da može bolje? Pa sad ću možda reći nešto nepopularno, ali kao što ste rekli da ne znam drugačije nego iskreno. Mislim da banke u regionu, posebno našem, nisu najbolje shvatile umjetnu inteligenciju i njenu primjenu u bankarstvu. Znači, ne trebamo to da gledamo kao buzzword ili sad je to fancy pa sad svi idemo, ko će više o tome da govori, ko će da napravi neke male projekte. Napravit ću paralelu sa još jednim hype-om kao što je ESG. Sad ako super, kupit ćemo električno auto, idemo organizovati da mi par zaposlenika, par klijenata zasadimo nekih par sadnica. To je, da me ne shvatite pogrešno, to je lijepo i korisno. To nije suština priče, kao i AI. Sad ćemo da neki fancy trik napravimo s AI-em i mi ćemo da se okitimo i idemo, samo pričamo kako radimo AI, kako smo napredni i tako dalje. Postoji razlog za to. Banke su institucije koje se zasnivaju na povjerenju. Banke su institucije koje su izuzetno regulisane, najregulisanija industrija koja postoji, sa razlogom zašto rade sa tuđim parama. Zato su regulisane, što nisu trgovački centri regulisani, što nisu građevinske kompanije, zato što u stvari on rade s tuđim parama, ali na drugi način. Banke rade sa novcem štediša, sa tuđim novcem i zato moraju biti regulisane i onda je u naš DNA nekako kroz istoriju, vjerovatno, što kažu, prenosi se s koljena na koljeno, svako uči od svog mentora, kad počne raditi u ovoj branši, da moramo biti oprezni, da moramo biti pažljivi. Sad to koči kreativu. Mi uvijek razmišljamo šta će biti ako nešto pokušamo. U stvari, moramo da razmišljamo šta će biti ako ne pokušamo. Šta smo sve propustili. Naravno, u kontrolisanom okruženju, uz kontrolisane rizike, da biste nešto novo savladali, naučili, dakle, morate neku i štetu da pretrpite, cijenu toga da platite. U tom smislu, umjetna inteligencija kao nešto što kad pustite u produkciju, naravno da u početku ima bugove, naravno da u početku ima određene rizike, morate biti spremni da to prihvatite i da idete hrabro, odvažno, da ste spremni na određene gubitke, ali opet kažemo kontrolisane. Evo vam primjer vrlo kratak. Kad smo mi počeli sa upotrebom umjetne inteligencije u procesu odobravanja kredita, odvojili smo određene rezerve u svom kapitalu jer smo znali da će u početku da bude, da softver u stvari, odnosno umjetna inteligencija, nije softver, da određene stvari griješi, jer on uči vremenom. To je duži vremenski period, što je veći broj etiketa, on uči. Učimo i mi s njim.
Znači vidimo na čemu, ajde da kažem uslovno rečeno, padamo, gdje griješimo i onda to ispravljamo i svaka naredna verzija je sve preciznija i preciznija. Da smo došli do toga da je, to ste se i vi iznenadili kad smo u početku razgovarali, ja nisam isto vjerovao kad smo uzeli da testiramo default, dakle broj kredita koji odu u loše kredite, od onoga što radi čovjek kod nas i što radi softver, ja sam bio ubeđen da će biti veći default na onome što radi umjetna inteligencija, ali tako, ono još uvijek uči. Međutim, ne, veći default je ubedljiv u proteklih 10 godina bio na onome što radi čovjek. iTalks je samo jedna od inicijativa ICT Huba koje vam približavamo praktičnu stranu veštačke inteligencije. Pored toga, kompanije sa kojima mi radimo, vodimo kroz sve segmente AI transformacije i pomažemo da podignu nivo AI pismenosti, precizno urade identifikaciju AI potencijala i uvedu AI agenti alate koje donose merljive rezultate. Financijama, marketingu, HR-u i drugim sektorima, ali i na nivou cijelih kompanija. Ukoliko u vašoj kompaniji postoji interesovanje za primjenu veštačke inteligencije, a niste sigurni odakle da počnete, pozivamo vas da uradite naš test procjene zrelosti primjene veštačke inteligencije na našem sajtu koji je potpuno besplatan. Link se nalazi u prvom komentaru, a vi uživajte u nastavku ove epizode. Kako se Adiko baš tada kad je počeo odlučio za ovaj case i kakva je bila reakcija ljudi? Mislite na zaposlenih ili klijenata ili jednih i drugih? Evo. Za početak zaposlenih, a može i jednih i drugih. Pa ovako, mi kad smo prije 10 godina, evo sad ćemo da slavimo 10. rođendan, kad smo postali Adiko, tad smo razmišljali da moramo da napravimo nešto novo, jel moraš se izdvojiti. Ako radiš istu stvar što radi i tvojih u Srbiji 20 konkurenata, u regionu 200, na svijetu ko zna koliko, na potpuno isti način što on radi i gađaš iste tržišne niše, pa vrlo vjerovatno da nećeš Bog zna šta napraviti. A to nije bio naš cilj. Mi smo svoj DNA formirali na način da smo specijalistička banka, da smo, ovo ne govorim zbog EPP-a, nego da bolje razumijemo ovo što slijedi poslije iz AI-a. Mi smo se specijalizovali za cash kredite, dakle potrošačke kredite i finansiranje malih i srednjih preduzeća. Dakle, ne radimo sve, ali se trudimo da onome što radimo budemo najbolji. I da je to najbolje za klijente prirodno, pa će onda biti najbolji za nas. U tom smislu, kad smo uveli prvi put umjetnu inteligenciju za cash kredite, uveli smo je ne zato što je to fancy stvar, nego zato što smo analizirali kako možemo da riješimo sporost u odlučivanju koja je iritirala klijente, znači mi smo pitali klijente šta vas najviše iritira. Vjerujte, niti je kamatna stopa, niti je broj poslovnica, niti su neke druge stvari na prvom mjestu, nego komplikacija. Banka, kredit, komplikacija, jel moram ići? Kao uopšteno kad idete vadite neko uvjerenje onomad. Onda smo mi gledali kako u stvar to da prevaziđemo. Tada smo došli do upotrebe umjetne inteligencije, pa hajde da probamo, u kontrolisanom okruženju da vidimo šta će biti. Pokazalo se kao pun pogodak, smanjili smo vrijeme odobravanja sa 5-7 dana, zavisi sezonalnosti i tu upitna koliko imate koji mjesec zahtjeva, imate mjesece kad se više i kad se manje uzimaju kredit. Dakle, sa 10 dana smo, ili sa 7 dana smo smanjili, evo danas na svega 12 minuta, bilo je 15 doskora kad smo ovo pripremali, to napreduje stalno i smanjili smo papirologiju. Minimalno možete end-to-end sve da završite iz udobnosti svoga doma, možete kod trgovca da uzmete kredit, da kupite televizor na licu mjesta ili možete da odete u poslovnicu, znači ko šta više voli, jel? Ali u pozadini je proces koji to odobrava umjetna inteligencija. Reakcije su bile simpatične. Znate, kad dođete prodavac svaki kod nas u banci, zavisi mu, dobar dio od primanja mu je bonus. Ako ne dobije bonus, njemu se baš i ne isplati previše da radi za fiksni dio. I ljudi gledaju što veće etikete. Kad su mi rekli nema više stambenih kredita, nema ništa, idu samo cash krediti, ljudi su negodovali. Jer onda odobri jedan stambeni kredit za 150.000 eura ili 100.000 eura protiv vrijednosti, odlično mu dođe za njegov KPI taj mjesec. Sad kaže, mogu raditi samo ove cash kredite po 7, 8, 10.000 eura, to je prosjek neki etiketa. A onda smo imali problem da ih ubijedimo, a uvijek morate gledati what's in for me, iz tih cipela, šta je za njih tu dobro, ok, mi super idemo vještačka inteligencija, idemo klijent, šta je za onog prodavca dobro. Dok bi ti dao jedan taj veliki kredit, ti moraš da čovjeka izmaltretiraš, klijenta ili ženu, moraš da ih izmaltretiraš, znači da oni su 150 potvrda, da urade procjenu vrijednost nekretnine, pa onda, ne znam, fali još jedan Nijemac. Onda ajde pričaj sa riskom da li može ovaj jemac ili neki drugi i tako, pa kaže ne može, pa ajde ove drugo. Katastrofa. Traje 2-3 mjeseca. Ako uspiješ taj kredit da plasiraš, klijenta nije s ničim impresionirao, izmaltretirao se ga. Neće nigdje da priča da je neko sjajno iskustvo. A još gore ako mu ne odobriš.
3 mjeseca ga maltretiraš, na kraju nema kredita. Za to vrijeme što si potrošio na tog klijenta, mogao si 20, 30, 50 cash kredita po 5, 10, 15 hiljada da odobriš i da imaš armiju klijenata koji će super da pričaju o tebi, da te promovišu i tebe kao prodavca i banku kao takvu i zaista da obezbediš nekome takvo iskustvo da se čovjek iznenadi. Kažem zašto su banke percipirane kako jesu. To je bila reakcija zaposlenih, a reakcija klijenata je bila vrlo jednostavna. Jel moguće? U čemu je fora? U čemu je trik? Šta ima sitnim slovima? Nema ništa, evo to je, probajte. U kojoj meri su ljudi i dalje uključeni u ovaj proces? I kako objašnjavate transparentnost tih odluka? To je drugo pitanje, dobro. Ljudi su uključeni u proces na dvojak način. Prvo, ljudi, naši modelari, naši zaposleni koji su modelari, koji rade na modelu, koji stalno traže gdje model griješi, znači mi uzmemo unazad svaki kvartal šta je on sve odobrio, gledaju gdje je pogriješio, gdje su devijacije iz zadnjih kvartala i zadnjih godina i onda setujemo, znači dorađujemo, da kažemo zajedno sa našim IT dobavljačima, dorađujemo taj model da bude precizniji i naravno da bude brži iz kvartala u kvartal. Tu je uloga ljudi jer ljudi postavljaju kriterije. Umjetna inteligencija uči što mu bolje zadate kriterijume, on će biti uspješniji, bit će brži, imat će manje stope defaulta i tako dalje. Dakle, ipak ima do čovjeka. To je jedan dio gdje ljudi učestvuju. Drugi dio gdje ljudi učestvuju jeste underwriting, odnosno odobravanje kredita na staromodan način. Nama trenutno oko 80% prođe AI, međutim kad on, narodski rečeno, zabaguje, odmah prebacujemo na čovjeka koji na stari način, tradicionalni odobrava taj kredit i zato je prosjek 12 minuta. Ako uzmete prosjek ovih 80%, to je ispod minute za odluku. Dakle, on ispod minute, nema šta puno razmišljati. Znate kad vam sad to je, buzzword ChatGPT kao jedan od modela, pa duže razmišljam, pa kaže za 21 sekundu, za 5 sekundi, za 69, nebitno. On ispod minute radi, ali kad neko ode na fizičkog underwritera, onda to traje, nekoliko sati ili nekoliko dana, pa nam taj prosjek sroza na 12 minuta. Koliko je bio zapravo mukotrpan proces učenja, grešaka? Vi ste rekli sami da ste strateški namenili neki veći deo novca da investirate u tu tehnologiju, bili spremni da pogrešite i tako dalje. Čitav taj proces, kako je izgledao što se tiče implementacije i šta su najveće muke? Proces implementacije AI izgleda upravo suprotno što očekujemo od implementacije. Proces izgledao tako što je naša grupa unajmila konsultante da nam pomognu oko te implementacije. Međutim, znate, prvo krene iz Beča, iz nekih fancy gradova i tako dalje, PhD, konsultanti i ostalo. Međutim, onda na kraju se svede na to da on dođu u svaku od banaka koje imamo po našim zemljama, razmotamo one velike čaršafe, papire i crtamo. Ajmo flomastere, nema sad ovdje ona tabla velika što stoji, flipchart, jel tako? I ajmo sad crtati. Na kraju zoveš čovjeka iz poslovnice. Znači super, sve dođu teh magovi, dođu CEO-ovi veliki, pametni, dođemo svi, i na kraju opet moraš zovem čovjeka iz poslovnice jer on je na prvoj liniji fronta ili prvoj liniji napada, kako god. Moraš da zovneš domaćeg IT čovjeka zato što je, tražili smo nekoga koji je tu tipa 10 godina, malo nađeš na neki bug u IT-u, šta će ovaj konsultant došao iz Amerike. Moraš naći domaćeg čovjeka iz IT-a, moraš naći nekoga ko radi fizički underwriting, znači bez tog čovjeka koji to trenutno radi, to je nemoguće napraviti. I kad okupiš tako jedan fin tim, ali entuzijastičnih ljudi, koji sad nama je to sve uzbudljivo, nama je to sve novo. Sad vrate se prije 10 godina kad se to razvijalo i danas je uzbudljivo. Prvo ne vjeruješ, ali nema veze. Mi smo to više shvatili kao igru. Hoće ovi iz Beča nešto da unaprijede, ne vjerujemo iskreno u to, ali ajde, zanimljivo je. Postane manje zanimljivo ili prestane biti zanimljivo, zato što konsultanti koje smo najmili su navikli da rade 12 do 15 sati dnevno. Sad već kad dođe 7, 8, 9 na večer, prestaje malo da bude zanimljivo u neka doba, ali tad smo i naučili stvar da bez takve istrajnosti i upornosti ne možeš Bog zna šta ni napraviti. Taman kad misliš da si posustao, da nemaš više nijednog atoma, tad u stvari najbolje neke stvari povežiš. Mislite li da je takvih ljudi koji su spremni da ulože toliki rad i trud sve više ili sve manje? Da niste imali kakvu temu od Gen Z, niste? Kako, gdje, vidite, u nekim dijelovima svijeta tipa najviše azijskih zemalja, sve ih je više. U Americi ih je konstanta. Niti raste, taj omjer niti pada. U Europi, u našem regionu, nažalost, sve manje. Ali što ja gledam kao prednost?
skoro sam na redovnom predavanju našim studentima, a nešto sam rekao, prije 20 godina, onda shvatim da ti ljudi su tad imali, momci i djevojke imali su par godina. Osjetio sam se ko boomer, znaš, znate, 2005. Ali onda sam im rekao, da, ljudi, vi imate sjajnu šansu. Zato što većina, znači ne smijemo generalizovati, većina tih generacija nije pretjerano sklona da ide na neki težak rad, dugotrajan. Dok god od vas hoće, pa bit će vam lakše nego meni. Ja kad sam počinio rad, svi su grabili, svi su grizli. Pogotovo generacije prije mene, to su generacije koje su teškim vremenima živjele i opstajale. Znate, nekad su naši ljudi išli u Njemačku da rade 70. i 80. godina, bili najbolji radnici. Da skratim, sve ih je manje, ali ima i dalje vrijednih ljudi i ne sumnjam ja da će to biti problem. Mi kad smo započeli razgovor na ovu temu, mi smo prvo počeli sa nekih 15 minuta do cash kredita, onda smo u međuvremenu, ja sam dobio prepravku da je to ipak 12. U posljednjem razgovoru našao sam čuo neku novu brojku, pa sam htio da vas pitam, jel planirate da se zaustavite i kako će to izgledati u budućnosti, šta dalje? Ovo vrijeme se radikalno skraćuje, znači sad postaje, u ovom momentu nama je bilo super kad smo došli do sat vremena, pa znate kako je to pobjeda je bila, wow, kredit za sat vremena, svi konkurenti imaju za 10 dana, mi smo do jučer imali za 10 dana, sad moramo da gledamo dalje. Da, ovo će se prirodno skraćivati sa 12 na 10 na 8, ne znam gdje će stati, ali moramo gledati dalje, jer tu prestaje već marginalna efikasnost. Moramo uvoditi nove stvari. Ono što ljudi često previde, znači imamo dva kraja upotrebe AI-a kao i svake druge tehnologije, u konkretno u banci. Jedan je prema klijentima, dakle da njima se omogući lakše korisničko iskustvo, jednostavnije. Naprimjer, to je razvoj mobilne aplikacije. A jedan je back, da automatizujete svoje procese da budu brži i precizniji i jednostavniji i jeftiniji na kraju krajeva za vaše zaposlene. Dakle, jedni korisnici su zaposleni i drugi su klijenti. Da li mislite da će veštačka inteligencija više da pomogne ili da odmogne procesu obrazovanja? Možemo da pričamo i o vašoj struci, a možemo i o bilo kojoj drugoj, ali generalno u nauci i u procesu obrazovanja, da li mislite ćete više doneti dobrih stvari ili manje dobrih? Zavisi kako je koristimo. AI možemo slobodno reći kao struja, jel? Zavisi kako ga koristite, može da ogrije kuću, može da ju sprži. A ja se nadam da će nas da ogrije. U tom smislu, on je alat, kao što kad god pričamo o AI-u, znači da, on neće zamijeniti ljude definitivno, ali će ljudi koji ga koriste adekvatno zamijeniti one koji ga ne koriste. Jer postaće kao da danas imate, ne banalizujem zaista, ali danas imate čovjeka koji, na primjer, ne koristi Google. Ide, ne znam, treba neku knjigu, on sjedne, otputuje, čuje negdje do bibliotecima, neko skine preko interneta knjigu, nauči. Tako da oni koji koriste u obrazovanju, konkretno u bilo kojoj branši, odnosno obrazovanju za bilo koju branšu, za bilo koju djelatnost, pa i možemo reći u nekim segmentima umjetnosti i kulturu, tu manje, ali pogotovo ove nauke kojima se mi bavimo, dakle, omogućit će ogroman napredak, omoguće brzinu, omoguće mnogo stvari, ali ono što ne može da zamijeni, što će praviti razliku, to je radoznalost, to je karakter, to je radna etika. Dakle, vi na fakultetu, ja kad sam završio ekonomski fakultet, i to je ono što sam ne sad, nego prije 10, sad sam malo i zahrađao možda u operativnom smislu, ali prije 10 godina što sam znao o bankarstvu, to je nebo i zemlja, jel? Ali fakultete ili škola, svaka te nauči disciplini, naučite radnoj etici. Dakle, te stvari i plus učitelja dobroga, AI neće moći da zamijeni. Bio je to Srđan Kondić, CEO Addiko banke. Srđane, hvala puno na prilici da razgovaram.